in chancing papa ya de bodan so padia and one adabo roofings and resist heat and a fe and fe diso. Nicola bond material or the bodan sunti or 25-year guarantee a emawa rishimu. Fre 0248 944 710 SI WhatsApp number. Fre adabo neni womuni ija. Oheneba 101 ye PSC anonwu se eja na twa to. Concern youth of Asante. Or social media more trendy. Omubu afu. No mubu afu no so de wase ebetie die ntira. Omonsem omoka no wonti ya meka bi akere. Se MPP osunkokokwa manyoku no. Afa Asante man se kotono. Potokas mebeka no say Omateki Ashanti region for granted. MPP na Ashanti man aya Asante man tem na to abade ma omo pa. Nanso omo nya hwe mfa ma omo. Na nnade yese ka kum. Ye gene wonu ya nankasa num ntie a na kyese. Panyin se wo kwa aten wo ba aten. De ogya mfimfe na atentro do dia na kyese ye ba omo president ho Jataba. Press conference no wono na de ultimatum ne niam bi nyina ka ho. Enti na ebe bebusa no. Jataba de meka no. Kane no ya MPP ni o. Ene eroro ma no asese UFP. Nti ebebusa ho nsem bebre. Jataba ye mo akwa ba. Ye bru. Ansa na ebekwa asem no so no. We a revenge an asese. Me da se edikan ma menchi Asante Mera ene nananom e wo Asante mem. Ahene na ahene nana kwa me mensa bonsu. Na ye hwa Asante eye man bi a ye wodo Jataba de kan yi anom we a revenge and asanya revenge. No, anya revenge. And say no concern youth of Ashanti. Musi diem pa na nanado wonye. Me da se ne aye kan say Asante man efi 1992 a ye sha ase say ye ba ka bi ma min ka bi mu amemu no. Obehwe Asante party a yato abama no pa ye NPP aban. Enso ye hwe impuntujuma NPP mu Asante. NPP mu Asante to the extent say ohwe kota wo Kumasi anandi double road nyina no eye we na ye NDC apenso omukofa Limes Bow ene be constructive we nyina o na ye hwe Samre regional minister Nuyama Donko na penso mpuntujuma ekoso na ene yato aba ama MPP biem na nado danko ekufuado ene be stress Asanteman se yento aba ma no Asanteman de ose eye oyo ema 15 point something percent abato onya the whole country no ani krom kronya 4.5 Asanteman no close to 1.6 million vote na yede tutumpuntu juma ho a enso ani nanu ya wa ha no mampanyi dada John Dramani Mahama besra Santimera ena obesre no so de na abedi akire be kire no na onya akwanya na edikan no ade we ni no waya ama Santeman enye John Mahama over 30 years konongo kumawu ensu papa na omunya bi nom hwe ne waye sikejetia hwa yaresabia ahodo a wasi ewo Santemem hwa afere military hospital yi na hwe school adan adodo a wasi hwe yen dwa ahodo a wasisi ewo yeman mu hanom 2017 na nado danko akufuado already budget so mo ba beye Aranka Junction interchange Swami interchange Santasi roundabout interchange o manye na niema ne ya rehosem ni say 2018-2019 Asante ye twa ye timber amana sound ye tu ye gold obuasi gold ene okohwe buasi ne ye ka say ekuro we mu ne ye tu sika afiri a emfata odi tutumpuntu ho a enso ani ne toso miensa ye bauxite aka wonyine hini santimemu omampanyi dada Mahama ebe free so de ma Ghana ni MPP for so yesremu ni nti ye manintu Emma oma amanentu na die ntia oma amanentu ni say edikan omo fra Ibrahim ama so mbema netu a omesi bauxite refinery ewo chebi
ansa na oma manasi enti one penny say min transport to bauxite in free hand koche bi na makwa akoye no oma amana anye na oma amana anye wei no e na omde koma China fo areho semo ewom ni say omde koma China fo no sika omunya free mu ana straight dansoman interchange omde kwa akoye Tamale interchange sino hydro omde kwa akoye enti akufo adobu Asante mase ye de mfata mpuntu ana yo say ye mfata mpuntu ama mense musa nsoso ekuwe mote yache ete yache edisen ebru mfi aduonu ani ye beka say Jerry abako Kofu abako Mahama abako adena na ado bresu na mo kasa medase medihye Mahama penso no ye ni nyankanta ye di ne ye bi etu nanim emma odi osie yoyo ansa na obeye kejetia ye ni hyiaye emma odi ye emma ye ansa na obesi Afali military hospital oni ye hyiaye enti no empuntu juma omampanyi Mahama ye nyina no dodo na penso no ye ni enyankita hudie emma ye bona baso se ye hwe abato Asante etoma no ewo Ghana ha no mu a election na ye ekono John Mahama onya less than 600 votes almost 530 something thousand votes and onya Asante mem na ye hwe mpuntu juma oye ya ansa na oye den o free so na adua ya to abase over 1.6 million vote amount awa wu krom kra vote awunya ye nuru 100,000 na sisa na wosi ka no se MPP higher MPP strong as Asante mem ye MPP strong wood a wo ka se ye MPP for mo nya hwemfa ma Asante man wo sha ebe ye den no bi betimi ada na chi de ama ne fie fo sa na ye ka fie a se me so na mi wom eye mere mi hu ye se enkoyi no mi yi mi hu firi mu ade ba kwa o sa Asante ti ase ni se MPP na mu hwan na ti ye me amina na so sa agima prempe on yi skama ne chia me bafo akoto ena omode ti ye UP tradition ene edidi mu aba beduru se NPP abai na ye kante tradition of MPP ye bo MPP ye se dankwa buzia domo what you say domo fo no beboa Asante ena ye de ti ye buzia Asante man wenchi ena ofri Asante ne hwe no na emwa be na dankwa de beboa Asante ne waji MPP aboso na ye can the tradition of MPP ye mo Asante nidi ewom so atimase enti saade we na ne ye didi mu ama ya te dankwa institute emo mu project nkola bi om ye dankwa asefo Asante so ye hinfo na ye project enu nti na mesumi ibusa se wo di MPP echiache esanse mu nyina na ne ye nim wo jataba mi se susu biunse we nya manyosem na wo ye e na ade Asante ahini anasa Asante mai de e fore wonim bibi ade a mi yi mepese Ghana abusua nyina obi ampre bi ma ne kuro na Asante de yasem ayemobo dodo yasem ayemobo ni se abre bia ye befa ye saade o ni ye de kɔ abre bia ye betam na ye de kɔ eno ne mi haw na ye saade na wo ka se mo befa de kɔ no eye gold e na afa su timba no se bi enya ado eye ana ahemfo no so no mo ye nhyehyɛ yo ana eno so no wunwura mu hwɛ wonim bibi angro gold e wo ho ansa na ye binya Ghana from Gold Coast aban bia wo ba e wo se wo hunu se ba bia wo fa ne ma na free no wo be ma mpuntuo ayeden alcohol ene atoabo gas wonim mra wo ma hyehyɛ 10% of the remittance na wo se ka within asase no so na omde ya asase ni mpuntuo ba ha de ye be fa ya na ye de kɔ na mo be fa na mo ye bi wa ha ena mo koye bi wo ba bia ye wo majority leader and Akufo-Addo o se chemensa bonsu oti ho ama minority leader Haruna Idrisu ni constituency o si interchange sino hydro yinso a mo de je ebosi afi Asante memu ena mo ye den mo de koye enti no ye hu se ye compare MPP to NDC NDC ye mpuntu juma more e wo Asante memu e chen MPP NDC
omo develop ha more than MPP enso yanhwe aba ye de ma wo mo tina na Addo danko Akufo-Addo ye ma ne na wotwe baako omra mekire ne wa ya ma Asante man enti a Asante oba besre ye se ye nto abama no eno na ye hwe animu na wotwe baako na se na wotwe baako no so na se ma ante hwe ya amfanfe na na Addo honom a edi ebe mbiem e na concern youth mo beye ye be sign afre ensem trofo nhyiamu ye be ma mahu ye niema ya hyehye ye ntinda o ye ntinda ye de be kwa animu a na ye wo declaration bi e wo ye anim Oheneba 101 so nie ye ne jataba na ehia won na president edema concern youth of Asante mejidi sa wahwe de ekoso no enwumeku amaso yesen de dwumade ibre wo eye asada shipping and afin so P diamonds main spare parts ene adabo roofing no mo na aso yesen de sa dwumade ibre wo na tena se amamre yesua ene de yewuram ewo amanyosemu so hu na ne aye no obi nti ase na ne nti America na Addo asem ni se NDC ni MPP na aba aman mu pen omo na edi man yi so mimi nya akwanya medi man no so se mi nya akwanya bedi man no so amobe asese me so hu ne amekire no na ne aye ka ne se wo de ehwe eniema ekoso ba bia ne papa bi ya wa Akufo-Addo de na busua na atoto ho eno no nya ya asem ne mom no se oba be fa Asante ejapade e de afiri ha e de akọ develop kuro bi so de e ya rehosem enti se say box site na se say omode akwaji loan no omode akwaji loan sana concern mom yete ase say box site a eno so so aye Asante Media aka no omode akwaji loan e de ye japade wo anase de ye overpass wo Tamale ene Accra enti se say e di empa na concern youth per se omuhu e wa Asante mamu se we MPP na ye ni aye sense o man panyi mahama baaye no o kan ne waye e kire Asante mawura enti ye oda na Akufo-Addo so no so membe kan ne waye o mekire na emom ansa na no wo kan se mahama muni ni hia yansa na wo ye kejetia muni ni hia yansa na wo ye afari enu nti se concern youth no edien na mo pesa na Addo so ye no Asante mamu ne ye kire ni se oba yempe bibi ti se yakorere kota so edi kota akogusu yempe tie yempe se ebeti se oh school dan bi wa ha yakosi dormitory sim yempe tie yepe virgin school said the omampanyi mahama esisi ye no we want to hear some yepe virgin landa we see hospitals so no we want to hear such things hwekumawu konongo over 30 years hwe baby okotwe nsuo free ye white voter ni mu o kwa afram place watwe nsuo free wa de aba konongo kumawu such a person yanto abama no enti ne ye kan se na Addo mra mekire ne wa ya ma Asante man ya sem nyina itiawa yo enne ma me se no wo kire de na Addo emeka ne ma waye ebi mo nso se what the free education aba enu betime di ho adanse me da se o ka free education na eye oman mu nyina me ka Asante man mu asem enu ne se dokodoko no so Asante man e ma no so di ti o se your friend is a national savage no obi enya ne de enti ye bisa se yenso ye de wen and don't forget he who much is given much is highly expected enti the volume of vote the man na Addo no hwani krom afiri anyinem eko na Addo krom abomosu honom hwe asphalt empuntujuma wo ye no wo ho ye hwe Asante mamu ha kwa Amanse West ekohwe hwemfutu kwan the whole country kwa bring the man the highest vote o mo de man no yembisa say die mpuntu na ekoso kwa abre one district one factory no ye de wen $1 million per constituency into Asante man say 47 times 4 maybe over $200 million no ye de wen e de no mo de aye e kwan ya wo kan de ye tutu ye de fofra fa so no eno fa so ya na kan na ete say ne amechire ni say e kwan no bi wo ho a utimi se nye hwe city of Kumasi no makodwiri so no the asphalt eguso minka se enye na mom ye wo ba bi wo ho a eye total virgin dust road was so timi construct
hwe NPP omu free power na Sofola interchange na fe na omu tutu pillars o omu apanyi Mahama ne Professor Mills omu abepeja esi ho na do ubaye na kwa abepeja Aranga Junction interchange esi ho Swami interchange no abepeja esi ho ne ehun so waye bibi mayen ene wo kwa ko rank kran ya wudu poku ase hwe interchange omu apanyi Mahama sha ase a oto aso udu jonte a overhead udu achimota overhead udu circular interchange Kumasi nkwa wo ba be ra udu a traffic light no de ebesi Boadi Junction ho full stop okwase agina Wamna this road is an international road elenkiko your friend is saying Burkina Faso Mali Niger enti Asante yemfata de papa na eno ne yede toto ho ye ka se yenhwe the volume of vote ya eden ya yedima eno nti na mebisa se ne na nado afre concerned youth of Asante someone tena se na mo nkyere de mo pese ono na aban yema Asante manya e de ne de na mbebo so woni bibi ade ba ko ansa ne yebeba ho no eyare hosem a san ye animguase ma Asante man ne se ye ka kuma wuda patro some de muni omo a omo ye actress and artist no ohima Kumasi ha uyi free mu a enye yi so atiase the whole country ye ka baby asinitwafo ewo pa eno ni Kumasi na nado dan kwa akosi movie village yes sinitwa ekura okosi no wo hemfa chebi ogusu a wo si o enti no opa kire sen na Kumasi de no so ende mi hu ye yo na wo kire ekwan a kejetia enimisa na nado ebae na Mahama wi wo beto aso ana yesanso nim se afari wo to aso eno na nyanto aso ne bia na wo no eno no se contractor ye twa ska bibia de ama no ebia ne se Kumasi airport enye NDC ana John Mahama ka plenty min si from Kumasi e free titi na wo ka ayinfo no so se ye hwe a ye betu golda anasa box site ne ho ade a wo kan omampanyi ene nananom netena se no ma hyehye unhu se ye nananom mom na antena se no ma hyehye amom so sanka omo de bi ye mine mra no se ifie ha yeti yikura no se sika kokko pie ha no ma ni aban ne be ne se minerals commission be relocate you so hu omom mra ne che se ade bi e wa asase na se no ya aban ne dia so hu enti aban no na take initiative no na mom no ka ba bia wo fa free no mampuntu djuma anye den enka ho said the Johannesburg was South Africa angry good wo ho a omutu no omu make sure said the chunk of money no omu de develop ho sa na bia Pretoria and other regions but what ma say ba ha de ye fa no anu say ya fa ba bia ye fa free ye mine wo mo e bia ne say enka bauxite Ghana ni ba na etua enka refinery besi nyina hini ye mo from wo santima mu ha benya adwuma aye enam say wo so mesi refinery so mesi nti ode ama China ni oba betu di akọ enti no e wo say ye sorry na ye ma na ado danko akufo ado ti ase say enough is enough ene concern youth no adenti na monko hye nananom na so na momfa mo hawo no nkoto nananom anim esant nananom so ne kasa kire omampanya wotie munhu ne se moye ne samu mana kebeboa ase obeka ya beye mfie kakra ni nanado danko akufo ado abusuafo ya tag yewura Asante hene so ye NDC ni 2012 election Asante hene sorry se okwa akoka ama asomdwe aba okọ nanado woni ne kokasa okọ Mahama ho okọ all the those parties no any omokasa Supreme Court here declaration wi ye no nanado nkola no say otumfo akotwa bribe ama toguba enti na ban sa enti ene no nananom ahwe omo husu ye pese omo de omo no betutum ti so otumfo ka se omo so ye NDC ni na me am ye otumfo na nanso no wanka me ntimi nka and they say concern youth Mona maba ye spokesperson de ama Asante man ye ka ho Asante man putuo eda yakoma so na jataba ufri he mi fi abrade me ye kwa abreni me nana ne kire wa kenten
ɔsɛ tutu the first ne baba panyini kyerɛwa kenten ɔno ɛna wo yɛ bɛwo mi nana yɛ agyemfu a akosua akyem nyantachiwa nana bema bɛwo mi maame yɛ asɛwa wonya ba asare ni oh wonim asɛm a ɛba yi no me ɛnya me nwanwa wonim sɛ President J. Kufo Edu baby within MPP krom so ye gawoni. There be onya ba asare ni. Free ho baby ah. Debi. Esan se unsa asantefo na enya o mas asantefo na MPP fo na enya o mas na ba asare ni de. Wo be fa mu sai. Eno kra no MPP fo ohu. Nanado is my target. It's not the pulpit. Ultimatum. Ne nkwala na wa mo muska. Before my beka we back for me catch me. So almost see yemfa kwan bi so e be damage you na wo gu omo anim ase. And na damage me say me ye basare ni. Enti so ka say me ye basare ni ana chi say wo pass asantefo nim nyansa. Asantefo enim ade papa. What ma say? Me ma me de ase wa. Papa de na na edu mensa. What ma say? Enti no say omo kasa na omo nim ni a omo ye den. Omo ka. So you ignore them. Omo pa so omo di bitu kufu so ga woni but enye no ne bebu mabem ena enye obi na beka se me ntoma santeman me nkoma sikagua kofi efise enye visa na me de betena ha ana resident permit odoma nkoma obo ade ena obo omo pi santemam nti meko ama santeman no matter what the situation nti nsam ne de Ubeka last year mu ye starti bi say ya hwa na ba ko say me kura ma ko repu obi ba. Enti some there I am ready to listen to a lot of them. Ba said the enua Asante achi o se me enfanto so. Me hu ne say nananom ase wo mate ada. Na unhu ne sesenka me de memi susu no senka mugya bibia ma nananom a yewre wakasa pa o wotimi kana koma so asem pa o nananom enye amanyosem otimase ena said ye man no ye condition no esi airco no so hini bibie na no wo santima mu a no target no ene ma ekosi mo hini bi mie na no so kasa obehu se na Akufo Addo nkwala yi etu na no ayeden esio edu ba bia na nafin so hene hwe ne omde ye no so hu enti yen mabunu no de ye beko ama ye man wo shedade atade enti concern youth ne krakra no se na watche na mode ama na Addo no so mo be press conference after press conference na bibia ensi a mo next action ye de me da say after press conference no ye be ma na watching ni dura ye be friends em trofo na ne ye be ka kire no hwe ye nye hufo na watching nso twemwen oh na watching ye se ye pese Akufo Addo na mu ba begina ha essence MPP for no dodo na bi susu se ye said election ye upese ye sate wonka enti na wo da hwakofa concern youth no so wo hu say series of statement ye niema ba mpempen so aduri no ye be ma ye homene so ye beko ensem bi omo beka bia santeman ye nimu an ye ko ye beko ama santeman na statement ba ko bi nso omo de ba ye se wo hye asanteman atade ne nso wonsem a wo kan nyina ye mahama nsem sebe obi ya de papa na wo adwene pa wo se obo na baso efise ne all pa de akokotoko no ye nye na bro indirectly wo ye campaign mahama me bona baso wo nyuma pa oye ma santeman I am not campaigning for him. Politically no. So wo bo obi abaso a na wo kire se ye nto aba nsamfa ma no. No ye wo wadwen kire ba ne America ne say the fact is so ye me competitor or ye adepa ni kwan se meka se menka. Edumra wo say ye face the reality. On say ya Asante man mu ha no ebi mu wo perception bi ma nipa binum. What ma say? Sa perception no say o na we free hunting no no de on fata say na we free no. Me international man. Wo hu ne amekire no. Enti no menka ni obi beka. Eni papa no e ba meka, boni so ba meka. Jataba ene twetwe nkomo no. We the hot seat no ena yete so. Na we the catch us na Kwame Belgium ye chiawo na ye bewie
ti ekwaja taba ho concern youth omo final word was the president into orisa na yeso ye puade a kire mu concern youth magenda the krakra na tofa bom edin na simoni so na edin na mo kwa ade ama Asante man empuntuo ene hia yen said ye enkran puntuo hia mabunu ewo ho no yenso na ade a ye no me ka say all the tribes and the regions no ewo Ghana no yensori ni endimandi impuntuo ene hwe ne ye koso ejapa deal yi abusua ba ko asefo nko a hwe ne ye koso PDS deal hwe the same people na omo ede to me ni ma omo no ye was antimemu Asante MPP chairman ti me be kasa ni chen ye da ni kom ye $200,000 enti no me offer ase ono wo kwa abrade mi krom a oto abama no what has he benefit so ohun ni amechire no what has he benefit enti no say ye fight for accountability a ema obi nwene say o na NDC na so mo o pompu ntujuma so pay so e wo ye NDC ni na che say NPP for na no omani ewu o mutirim so atmase omani ewu o mutirim said ye NDC develop Asante echen MPP na irrespective of political party bia no ni obeba a obeye nipa ma yen bia no ye mo na baso enti mi bojo mahama abaso a eno nche se me NDC ni o but appreciative onyankopon se obi ye bibi ma wa ma wani nso ebi mu wo santima mu ha o ma hye da tu o mani esi bibi so se o ye den ya me de me MPP fine me na me wo mu you know my route MPP my constituency organizer Young Elephant Movement my contested regional youth organizer nanado a me kana se me ma wo ba de ato no but the truth must to be told. He is not, developing Asante mind. Na okase mukase nanado na ye target na emumenye wo mo tata akire no. How did nanado ye target? Oye me target because he is the president. He is the commander in chief. Baby opese resource no kono. Ono ne directive baby e wo se eko. Enti ono nso na ma order se ye mefemfiri hanom ne yemfa nko enti ono na wa anya ono na wo se de me wo ho kwan se me bisa no se aden na wo ye me man sa enne Oheneba 101 so no ye ne jataba ono sa na me ba wo behu ne ntem na ageni mboaten ono na president a woda concern youth of Asante ano ye ne betwetwe nkomo busa 1 week ultimatum a omode ama nanado danko akufado se wo mekire niema MPP ayede ama Asante man emfie na ya Ghana de ma no enu nti so aba ya 1 week ultimatum no bibia ensi a ensamtwofo nhye mo besa akoso na bibi so ansa ensi biemu a ende ye medidi so omefo mo ho adwene nene nkomo bo no medidi se wosimbe niema bebre afrim enne ensam no sese wositi no waso no bankumfa na nifa so aje enyumaku mo so yasen ye de bre wo no eye adabo roofing wase ye nka ncho se premium color bond material no de aba na de put down so a emfie aduonu mienu anase aduonu num 25 years warranty emfedi enraste ena afenso en leaking so na ni kaseme wo mu ne se omodo mo nchanse da ne bo down so a ewie bo seden emu onyunu asada shipping wase basa hare so ma ne ma de ama wadofo a ewo mu fie mu omonsa beka sika kakra bi na betua basa hare so omonsa beka omade P Diamonds Fashions wo UK Weavons ana se corset na wo pabo we strainer nyina wo mu eton bi ne papa mu retail na afenso wholesale nyina wo ton bi ewo honomo eno nti so panyen to ma han ana so panyen to ma to a eno so mu di hu dwuma pa ewo honomo main spare parts de ka bia spare parts omoton ewo makache eno nti no munika so bomu e original spare parts na ne bo no so de efo nyankopon yad me besa hia wo Oheneba 101 so medin edema me Fauzia databa ye da se pa no wadaje na wo nchia bia obechia adofo ana man Fauzia ne America ne say Asante man Ghana man ye nyina ye sorry sa aban bi bedi so na wo prempuntu juma na omode amanyosem tutu ebe ya say ye be fa box site free ya na de akọ develop baby enti ne America ne say Asante man ye sorry
mechi Asante ni Ghana ni bi owo baabi because oka Asante no ani Ghana Asante nkwa na yewo Anraga Fanti New Town Accra Town ni nyina wa hayeti asumdwem inti Asante is the heartbeat of the country. Na they say new name so abaku America. Well. Yo, any addition mama ye bese hia awo Oheneba 101 so. Sefa inchansen papa ya de bodan so padia enwa ne adabo roofings and rust resist heat and afe enfedi so ne color bond material or de bodan so nti oma 25-year guarantee a ema wa rehemu fre 0248 944 710 esa your WhatsApp number fre adabo na ne wo mu ni edwa.